Igiterane bantu mwese mutuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town, itorero ry'abadivaniste b'umunsi wa karindwi ry'abarundi n'abanyarwanda ryabateguriye igiterane cy'ivugabutumwa bwiza kizabera hano mu mujyi wa Cape Town mu gace ka Milantoni muri sale iri hafi ya Sun One Hotel. Iki giterane cy'ivugabutumwa bwiza kikazamara iminsi 3, aho kizatangizwa kuwa 24 kigasozwa kuwa 26 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2022. Iki giterane kandi kikazaremeshwa n'umuvugabutumwa w'ubushake ku nsanganyamatsiko igira iti igihe kirageze twinjire mu bwato. Hazaba hari amakorali mukunda atandukanye nka Orion Singers, Ibanga ryo gutsinda, Betel, Jasper Singers hamwe na Peaceful Voice. Kuwa gatanu w'isabato ariho Thursday no kuwa gatandatu w'isabato ariho Friday. Iki giterane kikazajya gitangira saa 12 z'umugoroba, naho ku isabato ari naho kizasozwa kikazatangira saa 2 za mu gitondo. Wifuza ubusobanuro bwimbitse wahamagara kuri 08883787599651 cyangwa se kuri 0650606793. Nimuze twironyere imigisha y'Imana.